کنه رادیو یا دنگی گل دنگی آزادیه. جناب چانا رادیو دنگی گلدن باش گذاریم هجا ایرو 4 سبات 2025 سهشنبه بروکسل ساعت 12 آمده 14 hemen uçağın nava rojede peşkeş bikinle peşi çenser uçağınla. Parizera anjı bu ditinare berapo serledan kirin. Meşadırıj de roja çardemin de berdevam dikin. Haşte sibate la amede mitingeke mezun verekirin banga beştari hatekirin. İlham Ahmet bu tekili amel bi valaten Arap reheye. Benç valaten Arap bi cihkirna Gazayı yanlı Ürdün u Mısır'ı derketi. دوباره دم باش کدار نجام دست به برفیرن و چین خودکیم پاریزران جو چوینا ایمرالی سرلدان کرم پاریزران ربرا پوین ایمرالی تجدیدگیری بداخواز هفدیتنه سرلی سردوزگیری کمریا بورسای و مدیریت گرتکا ایمرالی دان جو پاریزران بروی حقیقت 7 سال سوزان اکی و امران امکچی جنگی زورک و ایبراهیم گیلمز سرلدان کرم پاریزران هر واج bu ditna müvekkilin xoyenden İmralı Ömer Hayri Konar, Hamile Yıldırım ve İsa Aktaji hemen serledan kirin. Navenda Ragihandunu Çepemeniya HPG bida xuyane kesi şeyden Herman Metina به bir ani. HPG تکلداری شهادت گریلایان اف آگاهیدان ده سال 2024 میلیتان ناپویین هجا هوالین مولات روژیان و مزرا ده دروکین جدا ده شهید بون. هوالین مین لهنگ به جیان و سک ناخواه سالین دره جبو آزادیا گلمه و ریبه راپو به فدکاری شر کرن. جگلک چالاکیان را پیشنگی کرن و darbe انگران لدجمندان. ده سری ده مالباتین هجا ین هوالین خواه امجتواهی ولات پارزین کردستان را سرساقیت خوازن. ام سوز دادن که تکوشین آزادی یا هوره خواه به سرفرازی تاجیدار بکن. ناسنامه این شهیدان اوهانه مصطفی اکبنار به ناسناف ولات میدیات ناو دایک قادریه ناو باف محمود لعدن اجدایک بویه ده 29 تباخا 2024 ده لمتینای شهید بو. شیرین آتش به ناسناف مزرا بوتان ناو دایک لطفیه ناو باف رشید لشر نیقش دایک بویه ده 4 تیرمه 2024 ده لمتینای شهید بو. هپگی اوها خالا شهیدان کر. رهوال ولات لمیدیاده دناو مالباتا که ولات پارز ده جدایک بو و به نرخین کردستانی مسیم بو. مالباتا هفری ولات جبر زخت و زورا دولتا ترک کوچی ادنه کر. هفری ولات دناو جیوانین ولات پارز ده جیه گرد ده سال 2013 ده دیل هات کرتن. پشتی جی گرتیگه هات بردان ده سال 2011 ده تبلیناوا رفین گریلا بو. پشتی پرورده یا دسپیکی لهر خدا برخودان دهان یا هری پشته تکوشین کر. هفره گریلا ولات ده 29 تباخا 2024 ده لدیجی دجمن داگر کر حتی نفس خواه داوی شر کر و تبلیناوا رفین نمرین کردستانه بو. هفره گریلا روژیان جی لقرسه دناوا ملبتا که ولات فارز ده اجدایک بو و به نرخین کردستانی مزن بو. هینا ده زاروکاتی خواه تفگر آزادی ناس کر و وکا جنک کردیا لهنگ ده سال 2013 آنده تبلینا و رفین گریلا بو. پشتی پرورده دسپیکی رهوال روژیان لهر خدا برخودان تکوشین کر و مورا خواه لگلک سرکتنین دیروکی خست. هفره گریلا روژیان لدیجی چته این دایشی جی تکوشین کر. پشتی تکچونا چته این دایشی و گریاچیین آزاد و وکا اندامک لهنگیا یج آستاره لدیجی دجمن تکوشینه که دستانی کر و ده انجام ایرشک نامردانه یا ارتشا ترکا داگر کرده لمتینای تبرینا و کاروانین نمرین کردستانه بو. هفره گریلا مزراجی لجزیره بوتان دناوا مالباتا که والات پاریز ده مزن بو و به نرخین کردستانی هات مزن کرن. هفره گریلا مزرا وک هر زاروکک جبوتانی ده پوچکایی خود تفگر آزادی ناس کر و ده سال 2014 آنده تبلینا و رفین گریلا بو. پشتی پرورده یا دسپیک یا لقادا جودی لهر قادا برکودان دانیا هری پشت تکوشین کر و مورا خواه لسرکتن دیروکی خست. هفره گریلا وکا گریلا یکا یج استاره لدیجی هولدان داگر کرنا هرمین پاراستنا مدیا ین دولتا ترک به لهنگی که دستانی شرکر.
هفره گریلا مزرا ده سال 2024 ده انجام ایرشک نمردانه یا دجمن ده تبلی کاروان نمرین کردستانه بو. خبات مشوان مشادرش بردام دکن مشادرش آگود چارچوی پنگاو جری برا فور آزاده جی پرسکرکلا کرتره چاره سری هاتیه دست فکرن در روژا 14 هنده بردام دکن. چانده گجی چالک وانان دوه به اندام کومالیه چانده یا سار سیلز ارمنی پریس ایندانگا یره هفدیتین پیکانی. زبیده زمرد ده هفدیتین ده آخویه گود ام ده پیواجویه که دجوار و دیروکی را در باستون. تکوشینا ریبر عبدالله اوجالان نتنجی بو گلی کش بو همو گلین روشتا ناوینه. او پرسکرکیک بویه پرسکرکیک جیهانی دوام لهف ورن با هف و تکوشنا هف بش بمشینن. اما بی تکوشنا هف بش آگلان به هف ره آزاد ببن. پشتی به هف دیتنه کومک جیچالک وانان بگلک نونرن پارتیین سیاسی را هاتن گل هف. ده هف دیتن آنده هاتیار کرن که دوه میسوگر کرن آزادیا فیزیکی ریبرا بو آرمانجه همو گلین جیهانه به. مشوانان پشتی هفدیتنان اسناف ناویندا ویلرز لابل گریان و بلاوکن درباره آرمانجا مشه و آزادیا فیزیکی ریبرا بوده بلاو کرد. مشوانان بانگا بشتر بنا مشامزن آکود بازده ثبات در استراسبورگ پیک وره کرن. DPP و دم پارتی ده 8 ثبات دل قاضی استاسیون یا آمده به دورش مجبور آشتی آزادی ده میتینگ آشتی و آزادی دار بخه جبو بشتاریا میتینگ خبات به آوه که خورد دومه هفسروکا DPP آمده سلطان یارای و مهمه شیرین گربوز دیار کرن که اف میتینگ پر گرینگه و اف پیانده لديجي بوليتيكاين تنكرن تن حسباندنه لقادانا تيكوشيني بدن او خواستكا خويا اشتي وكبي او ازاديتين جي نروشلاتا نابين اف خون بسكناندن ايدين همو كس تبي كردان عربان تركان سورياني ام بيجن همو كسن كو çünkü uzan لورا uzan روشلاتا نابين نتنه كرديا تركيا عرب بسدان کسندن اجل ویدرینه ام دبیجن کی ورم به هفره برا همو کس آزاد عالیه فکری دش عالیه اولی دش عالیه ام بیجن نتوید آزاد بجن لما جی اف میتینگ گلگی گرینگ ام لویدره بانک لهمو کسین آشتی خواست لهمو کسین کو دخوازه ایدی خون بسکنه ایدین هر کس لروسلات ناوین برا همو جهانی رش بو کو بفد میناک کی آزادی و کگی فرمو برا بین ام هفره میتینگ خال دار ام لحمو گله کرد بانگازی آشتی و آزادی بردوام دکن تجیتا قریش آل سر برس اوجالان تمشاندن ناوندر آگاهاندن قصیده تکیلدار این شوشرلی در دورا بندوا تشنه و باشور من بچی آگاهی دا دادا خویان قصیده واقعی هاتن پارو کرن شروان قصیده لگوندوارن باکوری بندوا تشنه دیجی دو کومبون چتیان چالاکی کرن دو چته هاتن کشتن لهرما گیری قرق وزاقی و در دوراوی شروانان دیجی داگیر کران رزه چالاکی کرن دوان چالاکی اندیجه هجمارک لشکرین ارتشا ترکا داگیر کر و چته این بریندار کن هر روها چپرن داگیر کران هات رو خاندن دولت ترکا داگیر کر جی مزرا احمد منیر آل روژاوی باجار کوبانه دا گندن خصاب التینا دیکان جاده و بالافرگه سیرین یال باشور کوبانه بمب باران کرن دوان ایریشان زیانه که مزن نزوی و ملکن گلبون در دور باجار دیر هافی ریجی ارتشاتر بالافرن به مروف ایریشی چپرکه شروانان کرد دیریشه ده دو شروانان قصیده شهید کن نگوندن باکور بندواتش نیجی ارتشاتر هودادو بالافرن خوکوش بتقینه شروانان یکسر برسفدان و اف بالافر آنین خواره لگل ایریشین آسمانی دولتا ترکا داگیر کر گوندن باشور کوبانه باجاروک سیرینه گوندن باشور من بچه گوندوارن باکور بندواتش نه بقاسی دوست جی توپاران کرد دیریشان ده زیان مادی لملک و مالین ولاتیان بود. هفسروکا دسته تکیلین در ویاره و بریا خوستر ایلهام احمد کو تکیلی اما به ولاتن عرب رهیه دیالوگ گرینگه. هفسروکا دسته تکیلین در ویاره و بریا خوستر ایلهام احمد جان فراخفی احمد ده آخافتن خوده بالکشان سروان خالان سوریه موزاییکا گلانه و دوی سوریه دموکراتیک و روا کرن. جسده ماشر هندور سوریه ویران بویه. دوی آلیکارین جواکان آونتوی یا جه سوریه ره جدو آلیان و پیش بکوه. یک ده آلی سیاسی و دموکراتیک کنا سوریه ده بین.
یادن جی بو باشکرنا شرط جیانه و آواکرنه به. İlham Ahmed tekildar armancên devleta Türk de jî ev tişgotin. Devleta Türk li dijî sivîlan sûçên mezin dike. Demografiyê digerîne bi nesaziya herêmê û xwedên jiyanê dike armanc. Mixabin cîhan û Ewropa bêdenge. Li hemberî ku guhertineke ciddî li Sûriyê çênebû jî penaberên ji Efrîn, Serêkaniyê û Girêsîpê vegeriyan cîh û warên xwe. Devleta Tirkiyê komên çete li cîh û warên penaberên van bajaran bicîkirine. Em bang li neyê koalisyona navnetewayî û rêveberiya nû ya Şamê dikin ku ji bo vegera van koçberan rola garantorî bilîzin. İlham Ahmed têkildarê êrişên li ser bendava Tişrînê jî wiha xifî. Êrişên li ser bendavê wê bibe sedema karaseteke jîngehî. Piştevaniya Devleta Tirk ya ji komên çete re wê aştiya li Sûriyê têk bibe. Êrişên li ser navendên enerjiyê zirarê didin tevahiya Sûriyeyan. Devê Şam û koalisyona navnetewayî Tirkiye bidin rawestandin. İlham Ahmed diyar kir ku ev bangên gelên sehel beravê cidî digirin û got em maftarin û daxwaza mafên xwe dikin. Beşdariya wan pêkateyan di pêvajoya siyasî de pir giring e. İlham Ahmed balkişan ser mafê jinê jî wiha bidawî kir. Tekoşîna jinên Kurd bandor li tevahiya jinên Sûriye û cîhanê kiriye. Divê jinên Sûriyeyê ji vê sûdê bigirin û ji bo mafên xwe tekoşînê bikin. شیرین بشتاری چالاکی ال بندava Tişrînê bûne gotin kî biçe wê derê rastiya berxwedana li dijî dagirkeriya Tirk bibîne. Ji bo piştgirtiya Qesedê wek bajarê Amûdê û giştî ser asta Rojava giştî û ser asta herça Berçê Kurdistanê seda Tişrînê seda evaya ji bo vî milletiyê hizmeta vî milletî de yê ji bo wilo evana jî parastinê dikin ama dewlet wek dewleta Tirkî rojane jî lê dixe bi heme wek dibêje ceberûtiya xwe dünya jî bêkar yani rastî jî bi dünya bêkar li kû dekêne evana yani karbonik mezin li bawan heye ka evana li kû dekêne çi dibe ev milletana rastî jî em jî wek bêjî piştgirtiya xwe heta dawî em kêleka Qeseda xwe ne و ام بناگرن سرکفتن و آمده و سرکفتن آمده یا سرکفتن یا سرکفتن یا سرکفتن عفاف رسول جاری عمودی شوش بو برخدانیا مندوا تشرینی او جی برخدانی پر پیروزه ام باندکن ملت خو هر کس تبلیغ به بشکرتیا قصدا خو ام بکن بشکرتیا هزی خو بکن جبر ایرو اف هزایا پشتامی ام پشتا هزا خو نکن ام گش بهرن یعنی شخو به دنگیا و دولتی نتویجی مشرمزار دکن وك هوالا قوتيش دسبيكي جيد بيجينا مجمرني مصدرن يعني حتى اشتيم ددن برجعي خوم درن ببندابي يعني حياج مدي امي سركفتن وي آمه به بشكرتيا قصدا خومي بكن وقصد ايرو رومتا في ملتي هزامي از بازار عمودي ام چون بچعب خودي فيالي هما توبا دابي يبخدي ملت مرالي وان خردبو اما جينا ترسيان نش تياري ترسيان نش توبي نه تشكينا ترون اما تياري جار عول ابيت لفيا المخس ولو حبكي ما جي بي بو عادي ام جينا ترسيان خودي متبلو عندبون والله ما برا بازاني ما ملت جي سدا تشفيني بناقرن وام دبشي برنامج حياك دلوبا اخوين داوود لاشي مذهبي ام السر مردابا تشفيني بن ومي بردوان بكن وخدي إن حسابي طوب طياري وام تشكي ناطرسن اما ام سلاحي وام بروسيا كتنينو او تش سلاحي جراني يرشي مدكي نكارما مورالي ما خورتن وسركفتن عامي شانده ایتالیا و فرانسای کوچونه روژاوا گلک هفدیتن کرن لسر روشه آخوین یک جی شانده فرانسای سکرتر پیوندی ناو نتویا پارتیا سوسیالیست دیلان پاتوفلات بو. دیلان پاتوفلات تکیلداری سردانی خو آخوی بود ام ببر پرسیارن روبریا خو سر هزن سوریه دموکراتیک پیگه و یه پیجره هاتن جمع لو سرگلک مجاران آخوین. مدید کو سیستم که دموکراتیک هیا همون نتو و کومین خودی باورین جدا دوی مدل ده جهدی گرن و همون مافیوان هاتن پاراستن. لی هبونا ترکیه یا لهرم و ملی سنوان و داگرکری هوان جبو مدل دموکراتیک یا لهرم و توای سوریه مترسیک جدیه.
دیوه یکیتی اوروپا نتوین یک بوی آلیکاریا مروی روش لزگین یا اولهیه به تایبتی لبنده و تشنه بکوین نوالی و تفگریده میر و جنان بدن اخواه گرن مرتال بنده و تشنه جبو گل هرمه گرینگه اگر پیشیا دولت ترکنه گرتن دکاره کرستک جیانی لهرمه و توایا سوریه چی ببه دیال باتوفا گوت کو بشتی تکچونا اساد ترکیه وکه خودی سوریه تفدیگره بیریشن بالافرین بیمرو و چتین پاراملیتر سیویلاندکی آرمانچ او دکوژه انجام ها شانده آمه جوه سردان درخست اوه کو دوه یکیتی اوروپا آمریکا و نتوین یک بوی دمل دست مداخله ترکیه بکن دوه مدل روژاوا وره پاراستم ev model siberoja Suriye demokratik û tevaye herêmeye divê Awropa dawî li ver dûrûtiya xwe ya li hemberî Kurdan bîne û ji Erdogan re bibêje bes e. Li bendavê Tişrînê ku îro weke bendava berxwedanê tê binavkirin ev pênc û neh rojên ji aliyê gel û şervanên Qesedê û yê pêjeve berxwedanek pêhampa tê meşandin. Li gel vê komên çete û hunerê yên jinan jî beşdarî berxwedana li bendava Tişrînê dibin. Di têkildarî vê berxwedanê û giringiya çand û hunerê de endama koordînasyona Hilala Zêrîna Bakur û Şatê Sûriyê Mizgîn Çolak ji Anêferê axivî. باکوژلاتی سوریه دا جده 2011 دا حیا روژه می اورو دندری شورشک دا مشورشک دایی چیکرن او ما کفن مرن مقطن دیه افته و تای کو به تایبت وقت جن اورو برای خودن بنده و تشرینه کو بر خودانی کور ورته کرن ام بیجن منابطه کو تی کرن ام بیجن چه به تایبت دایک بن جوان بن زاروک بن هر وقت دن هر کسی کو گلی کو هرو درد کبه بچه بنده و تشینی کو برخودانی رو ورته کرن او ام بیجن ده هن برخودانی کو تی کرن هنجی ام بیجن ام بشگیری کو ددن شروان قصده به تایبت شروان نیه پجه رو بیا سامبولا هزا جن ای کل جیانی آتی بلاف کرن سیره ده ام وقت پیروزباهی ام شخورا دبینن او ام وی بنداوه ام سلاف دکن جفر حیانی چبر انشار ای کو هرو یپجه کو هرو حمود دنیا یاتی بلاف کردن فلسفه جنس جیان آزادی و فلسفه ریبر آپ و ای کو هرو دایما ام به فلسفه را ام هنه و ام آزادی خوب خو ام بدست کن ام آزادیش کس که نخوازن ما بخوا آزادی ما چیکر به فلسفه جنس جیان آزادی در کتیه و ام بردوام بکن و ام بیجن یعنی داویه دا اگر چقدر ایریش بکه چقدر ریواز انتای ایریش خورد بن به ریواز شرط تایبت به ریواز سلاح به ریواز شد به تکنیکی هری گراند به لامجی اسلوبی می فلسفی هیا اسلوبی می رخصتنی هیا برخودانی ما هیا برخودانی کوهرو زاروکی 7 سالی حیانی دایی که 7 سالی درد کون دمی کود بیجن بیجی برخودانی قصدی بیجی برخودانی یا پجه اف هز اف گل هیا و امی بجگیریه بدن Berdevka Meclisa Parasına ya al Suri gud ve xuş gubratiya gelan esas vere girtin. Berdevka Meclisa Parasına xwe bure ya al Suri hivît xebur derbare geşedanên li Sûriyê ji an hayra axivî. Hivît xebur diyar kir ku li Sûriyê rewşeke alos û tevliyef heye û gud niha gelek dosyayên veşart yên dema rejima bas derdikevin holê. Rejima basê hiş ku Sûriye bikî jê vê astê. Divem bi hişmendiyeke sağlam di nava pîvojê de cih bikirim. Pêwîst e bandora me di her aliyekê de hebe. Ji bo siberoja Sûriyê divê em xwedî roleke girîng bin. Hîvît xebûr daxaftina xwe de balkişan ser êrişên dewleta Tirkiya dagirker jî wiha dewam kir. Heyan ha dewleta Tirkiya dagirker bi hemû teknîka xwe bi dijwarî êriş dike. Bi taybetî jî kobanên gundewarên wê dike hedef. Lê gelên herême bi piştgiriya Qesedê xwedî hêz û moraleke bilindin. Hîvît xebûr axaftina xwe wiha bi dawî kir. Jinan hiş ku 100 sala 21 bi 100 sala jinê. Ev yek jî encamên felsefeya jin jiyan azadiyê ku li hemû cîhanê belav bûye. Me wekî jinan bi îrade û baweriyeke xurt destkeftî bi dest xistiye. Em soz didin ku em ê xeyalên şehîdan pêk bînin. Şerê aboriyê Trump û pêşniyarên Netanyahu rojevên rojnameyên Erebî ne. Şerê aboriyê Trump û pêşniyarên Netanyahu rojevên rojnameyên Erebî ne. Rojnameyên Erebî yên îro behsa siyaseta aboriya Trump û serdana Netanyahu ya li Amerîkayê kir. Rojnameya Şerq el Ewset derbarê mijarê de wiha nivîsî.
ترامپ در روژن پیشین این سروکاتی خوده دار خواه هلدا و شر لسر اصلا نافخوایی و در و را گهاند. تیپاین که داره وی بگیجه گلک بشن جواکا امریکای. روزنامه وها دوام دکه. نها جیهان لروجلات ناوین لبندا پینگا فکدنا ترامپه. و هنگشی لمندینه که بداوی بونا شر اوکرانیای روسیای زیده درنگ نمینه. اسرائیل ولات هری زیده جه هبونا ترامپ رهته. لوما نتانیاهو کسی یکمه که او وخواندن خسرا سپی. روزنامه الخلیج جی بالی دکشینه سر همان خاله و هاد بیشه. امریکا لحرم جبلی اسرائیل تشتگیدن نابینه و اسرائیل جل جهان جبلی امریکای تشتگیدن نابینه. روزنامه بالی دکشینه سر وان خالانجی. لی اسرائیل هن کسانه که با آوائی که جدا لسردانه دنرن. باراک ساری شورمند برای وزیر پاراستن اسرائیل دوی باوریه ده که قوناخا به و جبو نتانیاهو دیار کرده. افسردان و دیار بکه کابه حکومت وگر شر آن جبو سده من هلوشین حکومت و هلبجارتنین پیش وقت بخواره بینه. ده دست نتانیاهو ده دربار سبروژا غزایده هن پیشنیار و هن وبجیرکن لشکرین جدا هنه. هر وها مجارا کوشبر کرنا خلک غزایی جه هیه. فلسطینیان ji Xezayê dernexin dema avakirina Xezayê lazim e ew jî hebin. Pênc welatên Ereb li dijî plana Serokê Amerîkayê Donald Trump û bicîkirina Xezayan li Ürdün û Misrê derketin. Wezîrê Karê Derveyê Ürdün, Misir, Erebistan, Sûdiyê, Qeter û Îmaratên Ereb û raydarekî payabilind ê Filîstînê nameyeke hevpar jî Wezîrê Karên Derveyê Amerîkayê Mark Rubin reşandin. Hat ragihandin ku Wezîrê Karê Derveyê van pênc welatan û şewrimendê Serokatiya Filîstînê Hüseyin El-Şêx li ser babatê civîn li darxistine. Serokê Amerîkayê Donald Trump piştî hat serkar di 25 Çileyê de pêşniyar kir ku Xezayê biçin Ürdün û Misrê. Bes Donald Trump zelal nekir ku pêşniyarê ji bo demeke Kurd an demeke dirêj dike. Bi nameyê de têgotin ku dibe avakirina Xezayê bi beşdariya Xezayiyan bêkirin. Nameyê de weke din ev daxwast tên kirin. Divê Filîstînê li ser axa xwe bijîn û bi piştevaniya civaka Ravnetewê karibin cû warên xwe ava bikin. Pêrgodan jê menûçên rû pêşkêşkirina xatirê we dem baş.